Devam etemiz. Bıcaklı bu şeylerini aytkan son артына qaytып, шоссеге taraf ketdi. Bekir hala da күлмектен katılaydı. Bu akşam Esma'nı da ziyade güldürmek için Bıcaklı'nın артından kıçırdı. Hey! Bıcaklı toxtadı, çevrilip Bekir'ge baktı. Bekir zayıf Rusçasının, "O töpeni ne sebepten deviresin arkadaş, aytsa?" dedi. Bıcaklı cevap verdi. Cahil tatar, sen ne anlay bilesin? Görmeysin mi töpe şassını hamut gibi nasıl bükken? Bükken. Töpeni devirsek Yaltanen Simferopol arasındaki 70 kilometrelik yol en azdan 200 metrege kıskaracak. Anladın mı? Anlamadım ama en yaxşısı sana anladım demektir. Anlamadım desem kalkacaksın bana bu seferde Ayudağını Kara Denizge devireceğini anlatmağa başlayacaksın. Rus elini salladı. Cahil tatar, sen böyle şeylerini anlamazsın deyip şossege taraf adımladı. Bekir ensesini kaşıdı, küldü. Bıcaklının артından baka yavaş bir sesinin öz-özüne aytır gibi, "Evet, inanırım. Yalta teatrasında gördüm. Ağzından ateş bile çıkarırsınız. Sen kuşkayanı da devirirsin. Tövbe yarabım tövbe. Zelzelenin yıkıp olgan şeyini erif devirmege atlangan," dedi. Ivan'ın yanına bardı. Ivan susup tura, gözlerini yerge endirgen bir şeyler düşünüyordu. Yanında turgan Bekir'ni duymadı bile. Birazdan son maçık ogde Ivan'ın Bekir artta tarla kenarındaki yol boylap kettiler, şossege çıktılar. Kara bıcaklılar şosse boylap Degirmen koyge taraf keteydiler. Kuşkayanın yanından geçer ekenler Bekir toxtadı, gözlerini kayanın eteklerinden töpege kezdirdi, keskin bir dikkatnin kırmızı kayalarga baktı. Ivan'a aylanıp, "Ne dersin Ivan? Devirirler mi?" Devirirler." Bekir açuvlandı. "Öyle abdal laf etme, doğru dürüst cevap ver." Da hohonu. Sen her şeyge hoho dersin. Bırak şu oktan hohonu. Adam gibi sorayım, adam gibi cevap ver. Devirirler mi? Sen buna ait. Ivan Bekir'nin laflarına darılmadı. Kuşkayanın yanına barıp geldi. Elini salladı ve gur sesinin, devirmezler, dedi. O günü akşam Esma sofranı ciştirgan son Bekir minder töşeli setke oturdu. Kunduz tarlasında görgen, eşitken şeylerini birer karısına, kızına anlattı. Tarlasında Ruslarını rast getirgen eken, olarga bu tarlanın ata mirası olganını anlatkan. Musafir olup kelgen olsalar hoş sefaga kelgenlerini, ama böyle kuşkayanı tarlaga devirecekmiz dep safsatalasanız, epinizni dögerim degen eken. Ruslar dögmek sözünü eşitir-eşitmez, tabana kuvvet berip kaçkan ekenler. Bekir bu şeylerini hikaye eter eken, Esma hocasının betine iftiharnen baka, koltuklarını kabartaydı. Bekir ise gözlerindeki sevinçini kendi gözlerine ala, yumruğunu tizine vurup, "Sen meni ne de belledin? Öyle olur olmaz Rus'unu toprağıma kırgızırım mı?" deydi. Bekir böylece surlahırdı etken sayın, Esma'nın kokusu daha da kabara, kocasının betine iftiharnen bakıp, aşağıdakilerini aytaydı. "Aferin, pek yaman adamsın, bu hınzırlarga karşı işte böyle sert olmalısın." Bekir ertesi günü aranda tütünlerden uğraşır eken, ekide bir meydanın kenarına kelip aşağıda tarlaga baktı. Ama ne kuşkayada, ne şossede, ne tarlada kimseni görmedi. Bir gün, 2 gün, 3 gün geçti, bir hafta geçti. Ruslar görünmediler. Bekir yavaş olarını unuttu. Kuşkayanın yanından evvelkisi bile kayıt geçip kete, Ruslarını düşünmeydi. Demet vakti yakınlaşaydı. Demetke kirişmezden evvel köyde hareketler, çapışmalar, kıçırışmalar aman kesilgen gibi edi. Tarlalar, yollar bomboş, dersin sükunetke kumulgenler. İşlerinde keri kalgan köylüler havanın açıklığından faydalanıp, sırıklardaki sonki tütünlerini kurutaydılar. İşlerini bitirgen köylüler ise Demetke başlamazdan evvel şehirge keteydiler. Bir akşamüstü Esma da Bekirni çetke çekip,
Батталнын энвери, молла эрежеп, чилингирлер, пармаксызлар эписи Ялтага кетелер. Деметке башламадан сен де барып келсен олмаз эдими? Деди. Деметке башласак нефес алмага вакыт калмас. Текненин тубу көрүнө як калмады. Чубалны да кулакларынан көтерип сонки окка унну элекке төктүм. Бутун калк кете. Сен де барып кел. Бекир де шээрге барып келмеге карар берди. Эртеси күнү саба төшектен кеч турду, кийинип софага чыкты. Батталнын энвери арабасыны да энди екип жолго чыккан. Энвер инжир тереклеринин янынан кечти, мезарлыкнын артында көздөн гайып болду. Аба агыр ветинчик эди. Аюдагынын этеклеринде сейрек чамлыклар, Женевис калеси, денизге узанган баглар, инже сыз дулбентлер астында гарып сукунетлерге көмүлген эди. Күнеш де ышыгыны дүйнөдөн кызанган кеби эди. Бекир бир айн софада токталды, керилди. Инжирлеринин артынан да эки араба кечти. Огдеки арабада чилингирни тааная билди, факат арттаки арабада ким олганын таанып оламады. Эй, да вакыт бар. Чиңгене корантасы кеби не дие мен оларга барып такылайым? Бир өзүм кетерим, деп тушунду Бекир. Ахыр беттен Эсманын сеси эшитилди. Да кетмейсинби? Ажелеси не, Ялта сабалейин паалыдыр. Да вакыт бар. Паалы алган ужуз алыр, жакшы маллар сабадан сатылыр, саңа да төкүнтүлөр калыр. Чубан Сейдалилерден кеткен бармы? Не билейм. Сени көргенлер сизни канлы бычаклы деп беллер. Санки мирас пайлашасыңыз. Олардан келген кеткен жок, мен не билейм. Истесен Айше барып келсин, Сейдали кетежек болса бера беркетиңиз. Олмазмы? О малдан жакшы аңлай. Бекир кычырды. Не? О дөнер дулапненми? Сен мени не деп беледин? Женаземе келгендей болса жинабетни тышарыга көтерип ат. Буну япмасан женнеттин капыларын капатырым, валлай сени яныма алмам. Не олган? Халктын он башылык япмага Эсма чевирилип, кимдин женнетке, кимдин жеhennemге кетежеги беле болмаз деди ве ахырга кирди. Ишсиз күчсүз бостанны бир айланып чыкты, инжирлеринин янында туруп, шээрге кеткен койлу арабаларыны сейретти. Айше ичинден янып күйсе де дердини кимсечикке ачмайды. Чүнки дердине дерман жок эди. Иште койлулер шээрге кетедилер. Эркес бактылы, эркес севине эди. Бу акшам кызларына идеялер кетирежек эдилер. Айше эсе атлас шаллар, мислер, тараклар мында турсын. Маалиде кимсенин көзүнө көрүнмөйдү. Насыл эдип көрүнсүн? Бир тарафта Чубан Сейдали, бир тарафта бабасы. Айше экисинин арасында караңгылыклар, кидерлер ичинде калган эди. Айше гизлиден аглайды. Дердини кимсе аңламай, о да кимсеге айтмайды. Айтса биле бунун кимсеге кереги жок эди. Ким билсин, насыл сөзлөрүнү эшитир эди. Сенин акылыңды Чубан Сейдалинин ремзиси чалган деп багыражак эди бабасы. Бекир эпей вакыт суфада турду, соңра бир кач кере эвге кирип чыкты. Кетсемми, кетмесемми деп тушунду. Соңра истер-истемес кетмеге карар берди. Шосседе Ялтага doğru кеткен сонки арабаларынын пешинден бакты, кызынын янына барды. Ялтага кеткенлердин арасында Чубан Сейдалини көрдүнмү? Деп сурады. Айше яшлы көзлөрүнү бабасынан саклап, омузларыны сыкты, башыны салады. Жок, баба. Бекир софага кайтыркен текрар олур олмазга такылмам, деп мырылданды. Күнеш аюдагынын артында кокунун кенарыны каплаган козу терisi кеби бейаз куурчук булутларынын төпесине чыккан эди. Дениз эритилип төкүлгөн кожомон бир куршун күлчеси кеби түм-түз күнеш астында узанып ята эди. Базан жылы бир рузгар кыска бир вакыт ичинде софа огундеки бостанны тарап кече, рузгар кесилгенинен аба агыр ве сыкынтылуу ола эди. Кушлар учмай, жол кенарындагы чалалардан сеслери де келмеди. Адамлардан авадан быккан, куз келмезден мемлекетни санки быракып кеткендер. Айванлар иштеасыз эдилер, не от, не кепек ашай,
Күнештен качып, аранларнын, диварларнын, тереклернин көлгелерине кизлене эдилер. Тавуклар күбре обаларынын этеклеринде башларынын канатлары астына тыкып, сүкүт ята эдилер. Кой арабалары Кызылташны терк эткенлеринен соңра, койны сарган сүкүнет сонсузлыкны андыра эди. Бекир кийинип кушанды, софада турду. Артык жолда не араба, не де бир адам көрүнө эди. Бекир энсесini кашыды. Кетежегим, бүгүнкү ишни ярынга быракмам, деп, софанын тахта басамакларынан энди, акырга кирди, карарыны карысына айтты. Ярым саат кечмеден Айше кестирме сырыкларыны көтерди. Бекир арабада азыр отура Эсма Ялтадан алынажак шейлерни текрар хатırlatты. Ялтадаки ишлерни битиргенинен Айвасылга барып, Касым Ахрабаны зиярет этмесini айтты, огутледи. Яхшы темиз ях истегенini хатırlatты. Бекир атыны айдады, инжир тереклерини кечти, Ялта жолуну тутту. Эки кадын арабанын пешинден адымладылар, шоссе кенарында токтадылар. Бекир ат арабасынын мезарлыкнын агыр мешелери артына көзден гайып болган же, мендел салладылар.